Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership zokubhekela laphaya kuyona-ke i-Orlando Pirates-ke ukuhlanganisa-ke neqembu i-Kaizer Chiefs i-agent eyomdlali-ke we-Orlando Pirates oyiwinga uMonapole Ngisalengi nesingahambi izinto kahle phakathi kwakhe nayo-ke i-club okanye ngithi-ke i-management ye-Orlando Pirates-ke indaba ivelayo kuthiwa-ke i-agent yakhe laphana-ke i-P Management Sport iyaqinisekisa ukuthi-ke ngathi-ke amathuba maningi kakhulu ukuthi-ke uMonapole Ngisalengi i-contract yakhe i-terminate then-ke bese-ke eyojoyina yona-ke i-Kaizer Chiefs ukuqinisekisa-ke laphaya i-agent yakhe noma ngithi-ke inkampani uMonapole Ngisalengi angaphansi kwayo i-P Management Sport iyaqinisekisa-ke impela ukuthi uMonapole Ngisalengi singakulindela ukuthi-ke i-Orlando Pirates-ke i-terminate i-contract yakhe then-ke lapha bese simbona-ke eyojoyina ewona-ke amakhosi. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohlezi-ke khona kukulethela-ke wona-ke ama-transfer rumors okuhlanganisa-ke nawo-ke ama-confirmed transfers. Okwamanje-ke ividiyo ethu-ke sibambe la, nisale kahle.